في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما عرف الضياء والدمع بات يبكي. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli video topshiruv qarovchilar. La ilaha illalloh vahdahu la sharika lah. Lahul mulk va lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allohumma salli va sallim ala nabiyina Muhammad. Sizning ihtiboringizga mart oyining video jurnalini taqdim etamiz. Ihtibor bilan qarag'iz. Oldagi bir necha minutda. Osmon masjidida o'quvchi balalar baygisi. Buğa madrasasında aşıq dəris. Madrasamızda musulmon yigitlari baygisi. Taqva masjidi Maturaya. Ya ilahi, ya ilahi. 9 mart günü Osmon masjidində Buğa muhtasibati 1 sinifdan olib 9 sinifga qadar o'quvchi malaylar ham qizlar orasida namoz o'quv baygisi uyushtirdi. Buğa imom muhtasibi Ilmir Hazrat Hasanovning tabriklav so'zlarini Hojilar masjidi imomi Fahim Hazrat Suleymanov yetkirdi. Balalar yoshlari bo'yicha bo'linib, juri qarshida hisob tutdilar. Jinguvchilar istalikli bo'laklar bilan chotlantirildi. Buğa muhtasibati sharani uyushtiruvda yordam etuvchilarga Alloh rahmatini bildirdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hürmetli balalar, hürmetli mahalle halkı, Nabit Matur Çarşı'nın yığış buldu. Elhamdülillah. Baştan ne bagajlar bilen dıgılar başlayıp verdik inşallah. Direktörümüz kızlarımız Nabit Matur okudular. Ayı jüri bir istrogi buldu bizim. İnşallah sanat vardır. Bütün ilerine, ışkalarına haddi. Numarada indi. Üç teminatçılarına ismilükten kırdı. Birincisi indi bizim el mektebe kirmegen şuluk vakitte birinci klaslar alıp barda bile. Elhamdülillah anan muhtaçça yaşayırlar, anlarsın olarak yazıları. Şuşu sabilar bizning kelajagimiz, dinimizni öğrenüleri davamlı bulsun. Ya ilahi, ya ilahi. 14-15 martda Buğa madrasasında kechki bo'lakda o'quvchi shogirdlar uchun mayitni so'nggi yo'lga uzatuv qoidalarini o'rganish bo'yicha ochiq dars o'zdirildi. Darsni Qozonning Eski Tosh masjidi muallimasi Go'zaliya Obistay Shaydullina o'zdirdi. 2 kun Go'zaliya Obistay shogirdlarini kafin kisu, mayitni tahorat oldiruv, g'usl quyundiruv ham marhumni so'nggi yo'lga uzatuvning bek kerakli qoidalarini jintiklab anglatib, hammanikin yordamida ko'rsatib da berdi. Ya Rabbim Allah, ushbu ibodat yurtini aning negizine tinchlik, eminlik ber. Turli xavflardan, ofatlardan o'zini saqla. Umrlarini shu masjid bilan baylab, xalqqa ibodat xizmat ko'rsatgan imomlarning, ibodat ahllarining ruhlarini shod qil. Ya Rabbim, biz aziz bandalarning o'rnashgan o'rinlarini xayrli emin o'rinlar et. Shu yurtda qilgan ibodatlarimizni, qo'llarimizni ko'tarib qilgan duolarimizni, siylashgan ishkirsiz amallarimizni xayrli amal ibodatlar etib qabullardan et. Go'zaliya xonim shogirdlarining ko'p sonli so'rovlarına da bek tugal javob berdi. Madrasa yetakchilari ham shogirdlari ismidan Go'zaliya xonimga zo'r rahmatlarimizni yetkiramiz. Bunday darslar kelajakda da bo'lg'alar deb ishonib qolamiz. Ya ilahi, ya ilahi. 10 martdan olib 31-na qadar rayonimizning Taqva masjidining tishqi yog'idan metal siding bilan tishlov bordi. Tuzuklantiruv ishlarini masjid tiyasida yashovchi musulmon yigitlari boshqardi. Masjid ishlari turida masjidda butun ishlarni boshlab joylab yuruvchi bolta ustasi Fuat Oboy Suleymanovdan silatirga bo'ldik. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Buna bu indi Taqva masjidi Sibatala ismi. Nida pitomnik
territoriyasında koyulgan mescid. Endi bu mescidni 1992 yılını tezip başladık idi. Hem şundan tezip şulay özümüzün küçüyle yürüp çıktık idi. Hazır bugünkü 2020 yıl ciddi. Ekirt'te bindi 2019'da içki yakların remontladık idi. Bu yıl noyabr ayında oje teşkilişke çıktık. Birinci manarasını remontladık. İkinciden tatındık özümüzün küçüyle akçacıyıp şulay halktan indi anarısın kırışını oluşturduk. Hazır mına Mart ayında tağın bir udar birdik. Elhamdülillah Müslüman kardeşler burada onlar min, bişer min, halleretler onlar min bir de halzeretleri 1 min, 5 min şulay ettiribindi. Yüzde 12 min aktaç yıldı. Hem tağın bir kardeş buluştu şulay ettirip 200 minlik materyal alındı. Say denekleri yüzde 27 min buldu. O tekbeteli 39 minlik o tekbeteligine buldu. Bulutlusu 70 bilen. İyi gılat kilisi 50 metre aldık indi. Elhamdülillah. Benimkinde mına taşın o tekbet yetip, afşavayt yetip bitirip barabız. Bu barşada halık geçe bile, müşul cemaat özleşlep bir masterini yallamadık. Yüzümüzden keçiyle işlerini barla. Elhamdülillah Allah'ın birgene minkar çeker. Akça birisi kardeşlerime bir katı şatmın min. Allah Teala'lardan razı bulsun. Eceri nasip etsin. Allah'ın baylıkların, birgen sadakaların millete arttırıp üzerine geri kaytarsın. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Мәчет имамы Габдрауф Хазрат Мифтахуддинов bu мәчеттә кичкенәдән үк тәрбияләнеп үскән егетләр хәзерге вакытта үзләре шушында көч куюлары шатландыра. Матур мәчетебезнең куанышы күп булсын, бәрәкәтле булсын, Аллаһ изгелек кылучылардан разый булсын диде. Хөрмәтле мөселманнар, самоизоляция булу сәбәпле шәһәр имамнары чиратлашып, буа мөхтәсибәте Instagram аккаунтында туры эфирда көндәлек вәгазьләр чыгышын тәкъдим итә башлый. Чыгу вакыты акшам намазыннан соң ясту намазы вакыты кысаларында. Рәхим итеп карагыз. Аккаунтның адресы экраннарда. Шуның белән эфирыбыз ахырына якынлашты. Студияда сезнең белән мин Лилия Валиуллина булдым. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Һәр кайсыбыз Аллаһы Тәгаләнең саклауында, яклауында, ризалыгында, бәрәкәтендә булыйк. Шушы самоизоляция вакытында дугаларыбызны, гыйбадәтләребезне, гыйлемебезне арттырыйк. Аллаһы Тәгаләгә тәвәккәл итик, сабыр булыйк. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ, хөрмәтле дин кардәшләр. في ليلة من الليالي لست أدري ما تراني ظلمة تغمرني يا رب. الأرض ضاقت والسماء وقلبي ما رفض ضياء